Hello everyone, welcome back to another video. Ngasigi video study hoi ai giveaway gi video na hayeng soidana dum thagacher age giveaway gi winner ke kaduna hayeng khangminnar se duga ngasigi na di video se series 9 na video ani ahum chatha jagani maram ni ngasigi video se di zodiac ta base toba reading oidoine zodiac ta base toba reading sina kai oidoino hamatamda isa gi zodiac sign dugi matungina 2023 hariba year sida kari expect tawba yai kari advice lay kari energy na drive tawi sigumba singse isa gi zodiac dugi matungina reading sha tawgadoine bakwa aduga zodiac ki matungina reading tawba haiba sida kari no haiba matamda ngasagi isa gi manipuri zodiac kadi kaya kahina related oiroina khale hoi isana Manipuri ge ba zodiac te yang biga haiga su ka shubudi kai deba tawbatabu aina yengjagadoi reading sidi based on the month you were born haibadi isa na po iba month isa na po iba thadugi matungina zodiac se describe tawrakadoine aduna mostly English zodiac kadi hena related oirni ko aduna English zodiac te yengdibana di hena phagani hena khalle aduga zodiac amamamgi specifically reading se tongan na detail oina tawrakadoine aduna video amada yamamada zodiac ahumdagi hena include tawba sengamgadama mande natragade video do tuki matik sangani bako aduna numit humni mari ni da video se ahum mari thonga thaga charaga reading se tawjara age aduga furthermore ngasi video asida zodiac ke matungina yengbani hoi general reading budi oidine zodiac ke matungina yenga so mi amamda personally loinamak resonate tawgani habadi leite bako aduna isa gi zodiac ke matungina reading do tabiraga kari advice lawsin baya bage habada dum lawsin biyo aduga ngasigi reading sida zodiac ahum cover tawjarakani aduga mathangi reading da muk ahum adumaina video se part mari thokna thagatjarake adum yaragadi numtigi thagatpa ngamnanaba adum hodajarake ko aduna mayamna makhata na support tawbiyo aduga video sibu like share amadi comment tawbiramo isa gi wakhalon do ko aduga matam manghandabida video se hawrse without further ado let's get into the video. So ahanmada akhoi Aquarius hariba zodiac sign sigi 2023 hariba chahi sida kari leibage kari tamge habadugi matung inna reading se tawdoine ado akhoi ngasigi Aquarius ki damakta tarot deck se sigi tarot deck se sinarni aduduga energy card kina sigi unicorn card se sidi adum deck khuding makta complementary oina sinarni aduga affirmation siju adum complementary oina use tawarni ko adum pile khuding makki aduga tarot deck oina budi singani ado ahanbada Aquarius ki damakta kai leige habado yengnanaba akhoi card pick tawnanaba tawrase aduga sigi Aquarius ki yenggadoise sise hoi aina ngasai ja haijage Aquarius se date kya dagina kya phawbogi manungde include tawge adagi Aquarius se kai haini like hoi kai man ki date kya de kya bawki manungde include tawge habado adum video se hawdrikana mati ama hapkibaduda yengbiro aduduga English zodiac ta base tawba reading di oigadoine ko ado hawrase akoi ahanmada Aquarius ki damakta card che pick tawnanaba ready tawrase ko kai leike habadu yengnanaba 2023 ki damakta So thole a card se the lovers reverse ne ko thole ise and then mathang ge muk pick tawrase chongthore pasna oirani so pick tawre ko card se adu mathang adum pick tawr age duga yengminarase mathangda 7 of cups okay card se punna card taruk pick tawjagani ko reading sigi damakta okay
Five of Pentacles reverse. Five of Pentacles the reverse ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ Five of Pentacles the reverse pick ꯇꯧꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ. Okay, so sigise leire mathangi card aroiba tarot deck tarot ki oina main card ki oina aroiba card ama ko. Okay. Keduga si main card kay pick tawba loirabanina akoy energy card amuk tawrase ko energy card ki sigi unicorn sidagi pick tawdoine. Okay, yengase kari energy leige habado. Okay, King of the Unicorns. Chongthokre. Okay, soul purpose. Aduga akoy affirmation card amuk lawarse affirmation da amuk kari affirmation loina gadabage 2023 se habadu yengase ko aduga sida piriba reading se kakthokani haba leite 2023 haibase chahi amane ahen ma me ama thokpa yai ko ado sum tholakpa yaba chawakpa khara do sum yengbagi wani ba ko guidance sai tare. Okay, akoy affirmation pick tawarse generosity hariba affirmation card se tholake ko. So akoy card singje pick tawba loirabanina reading se haurase Aquarius ki damakta ko. So akoygi hojik Aquarius ki damakta ahanba card se the lovers hariba card se reverse ta pick tawri ko. Sigi the lovers hariba card se reverse ine Aquarius singse 2023 hariba chahi sida love and relationship ta kitang unlucky oi haina haiba ko. Love and relationship ta kitang unlucky oi haisina kari haino ha matamda relationship kumba se habdi already hanadagi peacefully settle oraga labor relationship oi taragasu or even married life bo oragasu natragana organize oina phasna stable oina labor relationship oragasu kitang problem gumba mayok na ba habdi bonding and connection do isana strong oide kaina feel tawzaba adagi kay haini relationship to kuina laisalakpana maram oraga romance gumba se kya yaraktabadagi boring churakpagumba or bonding and connection do gap lerakpagumba communication gap lerakpagumba problem khara tholakpa yaeba ko aduna maram oraga relationship gumbada kitang problem orakpa yai adagi hoi single oibiba singina kay haini isana desire tawzaba isana khanjabaga reality go na tainana chatpagumba adagi taseng isana relationship settle tawrage kaina khanjaraga su settle tawge na khaliba miduna kaya ka hena khanbiramdabagumba expectation ga reality ga khetna chatpagumba adugumba khara thengnaba yai na haye adagi relationship khakiwa natana friendship kumba adagi emotional attachment leiba miyoi singa ningai sangdanaba nungainadaba khara adum thengnaba yai aduna isagi emotional attachment leiba relationship oiro friendship oiro kitang haina singna chekshina loina biyu yam ka hena mingondagi over expectation thambiganu haiba vision se pi bako sigi lovers hariba kachina mathangda koi page of swords hariba kachine and then seven of cups hariba kachine card ani se thole ko so sigi card ani se am relatable oi aduna ani mak punna dum ai samjinjar age so ahan ba card chigi matungina like Aquarius oi be chile now sings se isa na unrealistic expectation now ma thamba gumba unrealistic expectation thamba haidi thaba madagi yam ka hen expectation thamba adagi isa na thaba ma pakhatpa matamda isa na ngamiba capacity or level du dagi wang mada expect tawbagumba habdi isana ngambadi si khangamni khangjarga su khangna dum hena expectation thambagumba adigi wakalda di dream da dum nungairaga fantasize tawraga imagine tawraga leiba adugumba khara thengnarakpa yayebako and then sigi seven of cups sariba card chigi matungina su isagi mangda option or opportunity se myama lakpa habdi isagi tawiba thabak tugi habdi isana expect tawba opportunity gumba option gumba se myama lakpa isada great feelings piba habdi ahen ba pamanbado isaje adugumba khara thengnarakpa yai aduna maram oiraga ngasagi sana wakalda over expectation thambaduga adagi ahen ba opportunity or option myam lakpa siga na maram oiraga isagi life se ahen ba pami kanda great feelings na surround tori kanda isagi normal and stable oina leijariba
ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯥꯝ ꯃꯤꯔꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯤꯠꯅ ꯀꯔꯥꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯗꯨꯈꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯐꯔꯗꯔꯃꯣꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯠ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ 2023 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯔꯩꯕ ꯈꯔꯅ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇꯦꯠ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯁꯨ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯅꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯔꯁ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯔꯦꯁꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯈꯥꯡꯕ ꯀꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯅꯤꯁꯤꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛꯇꯕꯨ ꯍꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯐꯥꯎꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯅ ꯁꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯝꯄꯦꯔꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯔꯤꯚꯔꯁꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗ ꯑꯦꯝꯄꯦꯔꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯔꯤꯚꯔꯁꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯒꯨꯝꯕ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯦꯠꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯁꯪꯗꯥꯅꯕ ꯋꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯗ ꯈꯠꯅꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯦꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯋꯔꯛ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯀꯨꯝꯕꯗꯀꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯏꯊꯟꯇ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯖꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯔ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯊꯕꯛꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯁ ꯏꯁꯥꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯣꯁ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯈꯠꯅꯕ ꯁꯥꯎꯅꯕ ꯀꯣ ꯋꯥ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯑꯣꯔ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯔ ꯏꯃꯦꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯈꯔ ꯎꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯗꯨꯗ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯒ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯁꯥꯎꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛꯇꯕꯨ ꯍꯣꯏ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯗꯣ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯒꯦꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯃꯥꯡꯖꯕꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯁꯤꯃꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ ꯄꯥꯠꯂꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯍꯌꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎ ꯅꯣꯟꯖꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯆꯠꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯣ ꯀꯃꯤꯡ ꯇꯨ ꯗꯤꯁ ꯀꯥꯔꯗ 5 of Pentacles ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯔꯤꯚꯔꯁꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ 5 of Pentacles ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯔꯤꯚꯔꯁꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 2022 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯃꯛꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯆꯠꯄꯅ ꯍꯦꯟꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯚꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯏꯉꯝ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯐꯪꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯩ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯔ ꯁꯤꯃ ꯂꯦꯞꯁꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕ ꯍꯣꯏ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯉꯝꯃꯒꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯜꯂꯨꯕꯒ ꯂꯥꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯆꯠꯐꯝꯅ ꯍꯦꯟꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯈꯔ ꯎꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 2023 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯀꯩꯀꯥ ꯈꯔ ꯔꯤꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ 2 of Wands ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ 2 of Wands ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 2023 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯦ ꯇꯨ ꯗꯦ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯟꯕ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯑꯣꯔ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯔꯛ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯃꯦꯟ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯎꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯗꯤ ꯎꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ ꯕꯤꯖꯤ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯏꯠ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯒꯣ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯨꯝꯕꯗꯁꯨ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯟꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯇꯝꯕꯨ ꯍꯩꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯀꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯔꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯁꯣꯜ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁꯣ ꯀꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯔꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯕꯦꯁ ꯋꯤꯠ ꯃꯦꯖꯦꯁꯇꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯦꯟ ꯚꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ 2023 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯎꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯎꯕ ꯉꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯗꯣ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ
soul satisfaction hariba card se thole e sigi card chi matung ina 2023 sidadi isagi wish list or bucket list khara fulfill tawnaba hotnabiyo hayeba ko so isagi wish list or bucket list khara fulfill tawnaba hotnabiyo harsina kai harino ha matamda isana 2022 amadi mamang chahida tawgena khalaga lakhiba tawba ngamdaba thabak khara fulfill tawnaba isagi soul satisfy tawba ngamnaba hotnabiyo harineba ko aduga mathangda akhoi generosity hariba energy card se thole eba ko sigi generosity hariba affirmation card sigi matung inna 2023 hariba chahi se Aquarius oi beri chili now sin yari gai generous oi na chatna na ba hona biyo ba habdi pukchal chawba adagi mi gi mateng pangba ngam na ba hona biyo hoi isagi limit ki wang mada laiba mateng di pangdraga su yai ko tawba da bui sana mi khudeng mak loina matam na generous oi na kai noi na loina na ba hona biyo mi gon na yamna root oi ba khotpa tawbi ga numeram ni sana generous oi gai isagi good karma lakani aduna yari gai generous oi na kai noi na loina na ba hona biyo aduduga isana pangba ngam mateng or mateng pangba ngam jaga or mafam na di mateng pangna ba hona biyo have advice card gi phangi mo so Aquarius hariba zodiac sign gi na 2023 gi reading matang swaida lotion jerage stagi lawba yaba general advice lotion biraga mathangi reading among I say thank you for watching Aquarius mathang akhoi Pisces hariba zodiac sign gi reading tawlone Pisces 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 kamaina page dum amhikta mong na pabiro do ai gi na di Pisces sign na pajare ko so Pisces hariba zodiac sign gi 2023 hariba chahi sida kari kari orakpa yai habado mayam punna yengminnarase khoi hambada Pisces ki damakta card se pick tawarse ko kari kari leige habado yengnanabagi damakta so ahanbada khoi Pisces ki damakta sigi tarot deck se use tawarni ko so Pisces ki damakta 2023 gi ahanba card se khoi yengase ke Knight of Wands reverse ko Knight of Wands reverse laire the Sun adagi Justice adagi Page of Swords reverse Nine of Cups amaga pick tawjakige Eight of Wands ko so tarot deck yan is the laire aduga khoi hojik unicorn energy card se amuk pick tower se kari laige habado kari energy pige habado yengnanaba ko Pisces ki damakta energy so Pisces ki damakta energy se Archangel Raphael ko Archangel Raphael se laire mathangi energy card amaga amu draw tawjage Divine Sight okay Divine Sight se laire ba matungda koi mathangi affirmations ko kari kari affirmation na 2023 se drive tawge habadu yengdoni ko affirmation card ki oina hojik pick tower se ke perseverance ke sumaina perseverance hariba affirmation card che laire hojik Pisces hariba zodiac sign gi damakta reading se hawarse ahanbada Pisces ki damakta piriba zodiac card se Knight of Wands hariba card se reverse ta thole ko so sigi Knight of Wands hariba card se reverse sigi matungina Pisces hariba zodiac sign se 2023 hariba chahi sida procrastinate tawba yam kangadauriba procrastinate tawba haidi thabak se thabak ama pire sada task ama pire ko adu tawgadoriba thabak se matang matam jana supang pangthoktaba si thabak sibu ngahak le taw yani da or hayeng taw yani horen taw yani na hayeng horen na dum khaga leiba ko tawgadaba thabak se tawdaba yadre hadi khangdoine ba khangna dum hayeng horen na dum taw leidoine ba ko aduna maram oiraga isagi thabak se matang matam jana pangthoudabadagi tawda yadre har kana rush tawba ko rush tawba haibasimaktabu thabak se phajna tawba ga moidoini matang matamduda tahoudrabanina nangnaba limited time period amdagi taaga hotnarakpa haibasimaktabu adum asoi angang mayam yorpa yai natra aduna rush tawba adagi
ꯏꯁꯥꯁꯦ impatient ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕ impatient ꯑꯣꯏꯕ in the sense that ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯥꯏꯉꯝ ꯁꯤꯡꯉꯝꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒ rush ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯉꯥꯏꯉꯝ ꯁꯤꯡꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯅ or ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯀꯩ consequences ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯒꯦꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯟꯊꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅ drive ꯇꯧꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯊꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯨꯠꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯍꯟꯖꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯈꯔ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ impatient ꯑꯣꯏꯕ rush ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ procrastinate ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ 2023 ꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ impatient ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯅꯨ rush ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯇꯗ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ Knight of Wands ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯔꯤꯚꯔꯁꯁꯤꯅ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯐꯪꯉꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯅꯦ ꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ ꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ ꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 2023 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯄꯤꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯅꯛꯅꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯞꯁꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯈꯔ ꯐꯪꯅꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯝ ꯑꯦꯟ ꯀꯝꯐꯔꯠ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯍꯦꯜꯞ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯩꯅꯣꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯪꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯣꯔ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯦꯜꯞꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯎꯏꯕꯀꯣ ꯁꯤꯃꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯗꯤꯖꯥꯌꯔ ꯑꯃ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯣꯔ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯦꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯗꯣꯟ ꯐꯤꯜ ꯁꯥꯏ ꯇꯨ ꯑꯛꯁ ꯑꯗꯔ ꯐꯣꯔ ꯍꯦꯜꯞ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯒꯤቭ ꯑꯥꯎꯠ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯥꯅꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 2023 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯄꯤꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯖꯣꯗꯦꯛ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯉꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯒꯨꯗ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯨꯗ ꯀꯔꯃ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯂꯩꯖꯕ ꯈꯔꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯕꯦꯇꯔ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯊꯥꯗꯖꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯊꯥꯗꯖꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯐꯔꯠꯇꯨꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯐꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯚꯤꯖꯟ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯐꯕ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯔꯠꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯔꯤꯚꯔꯁꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯔꯠꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯔꯤꯚꯔꯁꯁꯤꯅ ꯄꯦꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯣꯗꯦꯛ ꯁꯥꯏꯟ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁ ꯀꯥꯔꯠꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯀꯥꯁꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯁ ꯇꯧꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯗꯦ ꯗ꯭ꯔꯤꯃꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯊꯣꯛꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅ ꯍꯥꯟꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯀꯥꯟ ꯃꯣꯟꯗꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯀꯥꯟ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯦꯁꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯥꯏꯉꯝ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯐꯪꯒꯦꯔꯥ ꯐꯪꯉꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯃꯤꯡꯇꯪꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇꯛꯁꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯔꯦꯁꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯐꯕ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯐꯪꯒꯗꯕꯗꯣ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯇꯧꯋꯦꯁꯨ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯩꯁꯨ ꯆꯥꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯋꯥꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯗꯦ ꯗ꯭ꯔꯤꯃꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯐꯕ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯔꯤꯞ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯗꯦꯟ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ 9 ꯑꯣꯐ ꯀꯞꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯈꯣꯠꯆꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ 9 ꯑꯣꯐ ꯀꯞꯁ ꯁꯤꯒꯤ 9 ꯑꯣꯐ ꯀꯞꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯣꯏ 2023 ꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯊꯨꯡꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯤꯁꯦꯁ ꯈꯔ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜꯁꯨ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ
isana phattaba haraga su isana ohenjaba phattaba ngakani ko aduduna ngasai gi phattaba singdudi isana overcome tawba ngamna mo hotna biro aduga isana hana dagi ningjarakpa ai si dabak simta pangthokpa ngamadi or si pot simta leiba ngamadi ko example oina amaina khanjarakpa wishes khara dum fulfill tawba ngamba isana matam guina sangna dagi ningjarakpa wakhalon khara dum fulfill tawba ngamba isagi apamba khara aningba khara thungba ngambagi vision khara pi aduna isagi wishes khara fulfill tawgadawri aduna kai haini fulfill tawba haraga hekta masa mathanda line laaga fulfill tawhalaktoidi nate isana hotnabagi matungina budi fulfill tawrakadoine bako adu isana expect tawdaba khara fulfill tawrpa yai habagi mongna vision pibagi wane badu isana afaba oinanaba kanna hotnabiyu impatient oibiganu rest tawbiganu haido sisigine bako habdi afaba result tu afaba fulfillment do phangnanabagi damakta ngasai isana hotnaba yaba jaga da su dum kanna hotnabiyu haiba vision se card sidagi pirine bako 9 of cups na mathangda khoi 8 of wands hariba card sina kari describe tawge ha matamna 2023 hariba chahi sida isana ngasai impatient oiroba or restless oiba rest tawba danani khangde thabak se thaba ma tawba matamda doubts and limitations na feel tawba thabak se tawba horakanda ai bosi thabak se pangthokpa ngamdoribra or thabak se pangthokure adubu fulfill tawba ngamdoribra thabak se da advance tawba explore tawba ngamdoribra adagi aina tawriba thabak se mahai chadoribra tawgai tawra kanadrodi kamai tawni sumaina wakhal jekta mayam ama khanjanba adagi restless oiba aduga ngasai doubts and limitations na feel tawba isagi effort ta isana trust issues leijaba tawriba thabak sida mapung phana mayokna tawba ngamdaba aduguma khara thengnarakpa yai do sije isana sinjabadi oidoine ko aduna isana ngasai thabak khudema matang matam chana chana pangthok taragadi trust issues se leiro oi adagi confident oina thabak tawba ngamakani habasima khangjinbiyo bako aduna fazana tawbiro mathangda khoi energy card ani thole energy card se archangel Raphael ko healing and abundance are coming to you so sigi healing and abundance are coming to you sina kari haige ha matamda 2023 hariba chahi sida ariba wounds or ariba China kharadagi adum ke hani heal tawba ngamba adagi abundance adi paisa nungsagi field da so dum khara makhai saving tawba ngamba or abundant oina loi chatpa ngambagi vision do cardchina piye archangel Raphael hariba cardchina ko aduna heal tawbiro abundant oina life se fulfill tawraga chatnaba kanna hotnabiro habase cardchina vision pineba mathangna khoi divine side hariba energy card che thole sigi divine side hariba energy card sigi matungina 2023 hariba chahi se thabak khudeng positive oiba way de yegdana ba honna biyo ba ngasai isana negative thinking tor taragadi negative energy attract tawrni trust issues build tawrani isana tawriba thabakta confidence le aroi ko aduna thabak khudeng ta positive thinking tawiyo positive thinking taragadi positive mindset attract tawrakani positive oiba thabak attract tawrakani haiba perseverance ko perseverance hariba card sigi matungina 2023 se khangba kanba ngaiba kanba yamna darkar oiba habdi isana thaba man tawre ngam singamdre give up tawre admine tawragadi afaba oigadabada su kanabam khangna mangiba kasai habado thabaksu tawba miwazu taba habdo thokpa dagi kanabam khana loishinkiba adungma myam tawbi aiduna khangba kanbiyu ngaiba kanbiyu ko aduduga afaba result rip tawdanaba kanna hotnabiyu adu haibase cardchina vision pire so Pisces ki oina su 2023 se CC oibi habai reading this the loire dagi lawba yaba general advising lotion biro thank you so mathang akoi Aries sariba zodiac signs ki reading amuk tawdani 2023 sida kai kai leike habadu sigi tarot deck se use toraga ko so Aries si su det kya daina kya bauno mani sai sagi zodiac sign nung khangbiramagani det kya daina kya bauno habadu su hawbada dum hap khrabani ko do hawrse Aries ki damakta card pick tawarse ko Aries ki damakta 2023 gi card so ahanba card sida leire 2 of cups reverse and then 10 of swords reverse okay mathanggi card amuk yengase Eight of wands okay Queen of Pentacles or Queen of Coins and then the Hierophant okay Ace of Swords ko so sida leire
main card singje do khoi hauji energy card amuk pick tawnanaba tawrse energy oracle card ko 2023 gi damakta CC energy sina drive tawi habdo khoi yengdoi ni ko sigi energy card sigi matungina so yengase Aries ki damakta kari energy leige 2023 sida okay openings ko opening sariba energy card che leire and then amaga pick tawkise okay Mother Mary ko Mother Mary hariba energy card che leire mathangda akhoi affirmation amuk pick tawgani 2023 gi damakta Aries ki damakta kari affirmation habdo akhoi affirmation card che use torsi wordiness sariba affirmation card che thole ko so sumaina leire card chinje do hawrse Aries ki damakta reading se ahanbada akhoi 2 of cups sariba card che reverse te thole ko sigi 2 of cups sariba card che reverse na Aries ki damakta kari disrupt tawge ha matamda 2023 hariba chahi sida Aries sing gi su relationship oiro friendship oiro family relations bo oiro ko any emotional connection leiba jaga se isaga wakhal jana dabai tapta tawba adagi isaga yamna wakhal jana na chatminarakpa or yamna close oina loinarakpa marok mapang maktabu oiro relationship maktabu oiro wakhal ichan jana dabai tapta tawba isaga naknaba mi singsina isaje betray tawramgadawbagi mongda isana feel tawjaba ko haibadi mingonda thajabagumase kya ka hena ngamdaba taw isagi oiba dum relations kumba friendship kumbada kaya ka hena isana trust tawba ngamdaba sise face ti oidoine habadi matangna matamna face ti oidoine bako adum overcome di tawgidoine ba adui taragasu ngahak ngahak ki oiba isada trust issues kuma yam build up tawba adagi moisina ai maningda wa ngangnarabra or aigi phattaba tawrabra or aigi maningda phattaba pangthoabra kaina isana chingnabagumba trust issues kuma leiba trust issue leiragadi dum khatna chainaba problem gumba se dum khara sun tholakpa yaebako aduduna isana hoi mi loinaba matamda trust taw matamda haina singna loina bigadamni haina singna chatkadabani adui taragasu thajaba su kitangni thambigadabani marani thajaba yaudradagani any relation or friendship build tawba ngamoi dum phattabada tawra abra haina khallaga leibada mina phanamna phaba ngangasu isana phattana dum lobagumba adugumba khara jun theingarakani bako aduna isana connections kumba adagi bonding gumba leiriba miyoi marup mapang maktabu oiro family bu oiro relationship bu oiro moida hoi loinamak hekta full trust piba budi yaba nate dui taragasu khara makhaidi trust tawba ngamnanaba dum hotnabiyu maramdi isana trust yawatragadi dum any friendship or relationship or long lasting oina chatpa ngamoi isai thana wakhal nungaitaba khanjinba mayam asu tawrakani bako habidi wakhal je hena hena khanjinba overthinking tawba aduga mayam asu tawrakani baduna ngasagi trust issues ko mase build up tawdanaba adagi kamaina control tawsige or hoi haina singnadi chatkadabni duisu kai tawsige hena pharaknaba habdo khanbiyo bako aduna relations kumbagi kitang section biro friendship kumbagi kitang section biro tawbatabu phattana di loinamak lobiganu trust issues se yarigai control tawna bu hotna biyo bako habadi mina haba loimak thajaw haba natraga su control tawbiyo habaneba athangda khoi 8 of wands ko 8 of wands hariba card gi matungina sida su trust issues pire ko habdi sana thabak ama hekta taw matamda mi bu trust tawba ngamdabanani khangde or isana isada confident oidabanani khangde thaba ma taw matamda doubts and limitations na feel tawba tabak to tawribadunda pura fully focus oina tawba ngamdaba aibu ngamdoribra ngamoidoribra haina doubts me aman leizaba adagi limitations ai si tawdradi si tawrni ko or ai si ngamdradi si je mangjarni ko kaina phattaba hana ngak dum khallaga leibado adagi ai se si phau tawba ngamdaw malaktre ko kaina ga isa je wakhal jam sontha bagumba adagi phenamna phabo oidawba leiraba potasu isana panic tawba tawong khangdaba adagi isa je wakhal je phathaba ngamdaba kam tawba ngamdaba adugumana maram araga phenamna phabo oina chatkadawba leiramba thabaktusu isana khanjanmanbadagi ko phattaba oirni na khanjanmanbadagi or isana isada trust issues leimanbadagi phattaba dum olakpagumba adugumba khara theinarapya yaiduna thaba ma taw matamda fazna advance tawnaba explore tawnaba anaw anawba mayam learn tawnaba hotnabiyu aswaiba aranba yawaragasu mistakes singdagi learn tawraga hen move forward tawnaba hotnabiyu yarigai trust issues kumba doubts and limitations kumba se control tawraga chatpa ngamnanaba hotnabiyu haibase sigi 8 of wands hariba card che sidagi phangba ngammebako khoina so sumaina pire card na
aduga haibadi isana adum yarigai trust issues ko masi control tawnanaba hotnabiyu haibasima pire mathangda akhoi piriba card se yengasi mathangda Queen of Coins ko Queen of Coins hariba card chigi matungna 2023 hariba chahi se Aries hariba zodiac sign se yarigai isa se busy oina leinanaba tight schedule oina leinanaba hotnabiyoba maramdi isana thabak chillingai isana isagi career dabu oiro studies dabu oiro thabak chillingai focus oiringai isagi ngasai negative thinking do control tawba ngamaktoini afaba rom da focus tawraktoini ba adagi thabak chinba haiba simak dabu paisa nungsa su hena talakadoini adagi isagi wakhal ge na se healthy growth laktoini ba ko aduna maram oiraga isana 2023 se yarigai thabak tawdabo oiraga su studies da phajna mayon sinbiba adagi studies tawdre harga su thabak ama tawsanna bo hotnabiba isagi hobby dabu oiro passion dabu oiro natragana job ama bu oiro phajna mayon sinna bo hotnabiyu aduduga ngasagi thabak chinna leiragadi or isagi matam samna busy and tight schedule oiragadi wakhal se overthinking tawba phattabagumba khanbadagi khara dorsu safe tawba ngamgani habse haire ko mathangda khoi Hierophant hariba card che thol a sige card chigi matugina 2023 hariba chahi sida Aries hariba zodiac sign se ibiri chilino singna yariga expert guidance kumba lawna bo hotna biyu and then institute kumba ma join tawba yai ko expert guidance tawna bo hotna biyu haisina thaba ma to matam dai sana ngasagi doubts and limitations lerakpa or trust issues lerakpa matam da thabak sida already hanadagi thabak tawama mi or expert or mi dagi guidance khara dum lawna bo hotna biyu moina haiba loina mak illo haiba na te du taraga su afaba guidance khara lawshin ba yai adagi ngasagi day to day life to busy oina na ba isana workplace kumba anawba ma dum join tawba yai adagi workplace mak na tre harga su isana coaching center gumba or school or institute anawba ma da course anawba magi admission tawna khotana isagi day to day life se ko ngasagi busy oina thamna na ba tight schedule oina thamna na ba hotna ba and then adumak hotna ya haina isada su kana ba thabak tawna na ba hotna biyo ba isada kana da ba thabak tadi matam manghan bigano ba ko kana ba jaga da isagi time effort to invest to biyu aduduga kanada mga pamatamda isagi time effort sacrifice to bigano maramdi kanada ba jaga da sumne ragadi bad thoughts me ama born tork pi aidana ko aduduna isada su kanaga daba chillaga su lega daba afam amada isagi time and effort se invest to biyu habse sigi Hierophant hariba card china piye ba mathangda akhoi Ace of Swords ko Ace of Swords hariba card chi matungina ngasagi sagi life da disorganized oiba tawbam khangdaba adagi tawraga su trust issue leiba dugumba myamna isada thaba ama hita taw matamda or kainoma jaga ama hita changma matamda wakhal charangnaba chaotic oiba wakhal se ingna chikna leiba ngamdaba aduki matik isagi mind je chaotic oiba charang khorangnaba tawbam khangdaba mi bu trust tawba ngamdaba adagi thaba man taw matamda focus and dedicated oina tawba ngamdaba ko adum doubts and limitations na feel tawba adugama myamna thengnarak piyaiba aduna maram oiraga isana thaba ama taw matamda hana clear oina tawnanaba hotnabiyu thabak ama tawrikada ama lamjinbagumba tawbiganu thaba ama tawrikada ama do pura focus oina clear oina tawraga adugi thabak to loirakanda anawba thabak ama paikhatnaba hotnabiyu prioritization set tawbiyu sigi thabak sina hana tawdaba yade sigi thabak sina kona tawgani habado prioritization set tawbiyu aduga wakhal charangnaraga thabak mungdaba tawsanbagumba adugumba tawbiganu calm mind na thabak khudingwak tawbiyo na haiba maramdi charang khorangnaraga tawtaragadi any thabak afaba amda oiba ngamoiba ko aduduna ngasagi wakhal ingtharaga clear oina thabakse mangi matamduda chap chap chana ko clear oina tawnanaba focus oina hotnabiyu haibase card chidagi sigi Ace of Swords hariba card chidagi vision se phangine ba ko khoina so sumaina pire haibadi matang matam chana thabak tawbiyu na pire ko mathangda khoi energy card ta amuk lae energy card ke ani pire energy card che opening saiba amaga adagi ngasagi surprise sorry Mother Mary haba energy card ani pire so sigi opening sariba energy card chigi matungina 2023 hariba chahi sida isagi damakta Aries oibiriba zodiac sign ko isa ichilinaw singi damakta apha thabaki openings myama opportunity myama lakadawban laiba aduna ngasagi isa na trust issues laiba overthinking tawba life se disorganized oiba chaotic oiba adu myamno control tawbiraga isagi comfort zone dagi step out tawbiraga ko apha thabak singi opening singsida opportunity singse grab tawba ngambi hauna ba hotna biyu haiba mathangda akhoi Mother Mary hariba energy card chi thole sigi Mother Mary hariba energy card china kari describe tawino mayamgi damakta haiba matamda isaje dum thaba ama taw matamda migi matenggumba darkar orakpasu yai adagi mi isana su migi matenggumba pangba ngamakpa matang matam mayam yawpi yai ko adu matamda isana su migi mateng angamba pangbiyu migi mateng su dum longbiyu aduga thabak khudingmak afaba mahei chananaba isana positive thinking tawbiyu haiba advice sigi Mother Mary hariba card chidagi energy card chidagi phangba ngameba ko haibadi
ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯤꯒꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯔꯤꯖꯜ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯗꯔ ꯃꯦꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯐꯔꯃꯦꯁꯟ ꯋꯔꯗꯤꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯔꯗꯤꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯦꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯁ ꯖꯣꯗꯦꯛ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗꯄꯨ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨꯕꯨ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯅꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞꯀꯨꯝꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯏꯒꯣ ꯋꯥꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯦꯟड ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯏꯅꯐꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯠ ꯂꯩꯅꯀꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯜꯚ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯅꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯌꯣꯔ ꯁꯦꯜꯐ ꯕꯤ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯠ ꯕꯠ ꯗꯣꯟ ꯕꯤ ꯑꯣꯚꯔ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ 2023ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯖꯣꯗꯦꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯣꯗꯦꯛ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯪ ꯖꯣꯗꯦꯛ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯇꯩꯒꯤꯁꯨ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯃꯥꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯐꯣꯔ ꯃꯣꯔ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ